Ku boleh pergi ke perlok pujar borok ke bujuk kesan ni kena channel ke jonga ngait bepidon kemet ke bakoi bekia di perlok borok mentang ngan ra hp kena ke wei video ba usuman pan lama unong job jong ke India Western South Country ulek vlog hakapor ba pembena ba ustip udai unong job jong ke India Western South Country di perlok borok sengop haban page kena video hidupan akun namar kena video ngani thu ep yau kupa jong ustip jura udai dikarne ukasi haubun ke komen ngayo i baki kwa ban tip yau pa jong stiu jura udai dekar ne ukasi hakene video pintip ya kejing syabaro te perlok borok kumba pio i hakene video usumar pan lama udai big fan jong stiu jura udai unong kesan barat ba jong stiu jura ukwa ya stiu jura ba unjom Peit kene video pinyo i kumno usumar pan lama ukmen ba usat hakapo ba pembena ya ke keteng jong stiu jura ba ulong unong job jong India Persian Sason 4 Pada kene ke video pinyo iru ya usumar pan lama uya kendo bat ustiu jerwa uya kendo bat ke kemi jong ustiu jerwa uya kendo bat ke mei jong ustiu jerwa di perlok borok mentang ini page ya kejing keren jong usumar pan lama bat ke kemi jong ustiu jerwa dak ten ne peli hangne pentim ukpa jong ustiu jerwa udai ukasi ne udikal What a coincidence between two millionaires of season 3 and season 4. I'm protesting. Haknek video pinyo i ba kumno ki keren usumar pan lama ong sajisen la job yang da unepali namar ba usumar pan lama ro udai unepali ujob haka season 3 jong India Persian Sason tao ong sajisen la job yang da unepali bar ka kemi jong stu jerwa kai thu ya usumar pan lama baka ong baka dai ka kasi paka hen roi ukpa jong stu jerwa udai unepali bar ka kemi jong stu jerwa kai thu ru hangne ba ki dai ki kristan na kanyam katolik bar sumar pan lama ru ong ba udai ukristan na kanyam protestan te perlok borok ke video komentar di tangkine ku boleh sibun bat sengop ban subscribe ya ke channel